هفته دوام که تماشامان شاه ایرو مگوت داویا هفته ده مل سر مشار قدیم کو دیروکا تاریخا کردان ده جیه کردن سوریه جیه کی گرین دیگره مل سر و کل سر و مشار باقفن کو میوانه مشی میوانه کی میگه هجان هر استودیوی می نویسکر و اندام پارتیا پیشبرو یا سوری برز واروش تلو مبخیراتن سرچاو راحتن گلکس باس جان خان گلکس باشتر وش تماشاوان هجا سبها خوشیه ببینه و کیف خوشیه و عاشیتیت ببینه ربی. بله، بچه داخوازک به هیچ خوش بوان پیوان، دست به صحبت آخر بکن. بله، من سر برهمن و ویگان دویژن میوانه می جارگی و سیاست مدار جارگی دویژن نویسکاره. نه پرتوکادی دسته می ده تماشامان شو ویگا بهشون جانان دسته ده پرتوک چت کلیو داره. از ناورو که دنیرم دست پی که دم براستی ماموسه می نویسک گله خوش به نویسک خوش دست پی کریه. دخوازم به شکلی دست پی کن لورا. دما تاریخ دیروکا کردان دنیر سرانسری دیروکو تاریخ کردان ده شرعیه، پوچون هیه، خوین هیه، آخین و قیرین هیه. و دست پی که داشی امیوه که بلیکن شر و شر نالت لشر به شر ولاتانش هفدود خم شر مال ویرانیه شر نالت دبم گوته جوا کانش هر دخی انسانان پنابر دکی و دلان کلو خمگین دکیم و رید دی محرمات و گنهکاریان. تبیکو شرع کورایه دوری ولات من گوشی لی باندور که مزین لسر مالباتا من کر و افشی ولوب. بله. سپاس بخندناتره گلک سپاس کم یعنی وینی بیسا خوش باسی گلک بالام کشاند ام به ایوا و جار کدن بشی بازار اوینه قامشلو که بازار اوینش سایت یوسف ام بیشتر بگوتنی خود آوازه خوش دمک نقراتا خوش دمک بریان هاشی بدره بو میوانی میبو گوت بو بازار اوینه بازار قامشلو کومیش خوب خوش خلقی قامشلو اینش خلقی روجوار سوریه نه دیس خیرات نامسته بله میگوت امی درباره کردن سوریه ده باقفن پاشه ملسر برهمن مامسته خود باقفن بله درباره ام بیشتر کوکا کردان بگیرید تسنم yani evtes beşin gredayhim çavkan yen zanistine yan nez zanistine böyle cur bucurun. جبال ويك ام بيجون سردمين اول ام بيجون هيامين اولين كردان دم ام نكارن ممكن يكون قال اغاهين تقز بكن يعني شي ام قال ام بيجون تاريخك صافي نت بكن لبنم اغاهين بكتكت برفره بشتي اسلامك وهرم تبلي ام بيجون بهياما ويكيد تبلي دولة الاسلام دبن او اغاهي هنم بطابتي متخاصين يسار كردن سوريا اللي بلا بسكن لبرا مجارك جلك برفره امنیه سوری کردن سوریه می بسکنن جارا اول به پرسیم دست بکن کردن سوری کنگی دیروگ ده تاریخ ده کنگی در باسته به کیشان هیامی ده سردمی ده ام به شکلی دست بکن بله وکن زانن تابع يعني قالك شافكانين هنن كردان مخابن الارشيف دولة عثمانية والامبراطورية وقت دما فارسة الامبراطورية روما الفيت هالي الجمع انجليزي وفرنسياجي هي مخابن بشاني كردان هذا تشتي قوق ام دبكي وتشتي شافكاني قو حطانها كتي دستي ماده يعني وكو زانن ملت كرد كاردوخ با بير نوانا بحزار سال العرداخا جيانا بناوي كاردوخي الكسندر مزن وقت هاتي يك زينفوس نويسكاري ديروكي بناوي كاردوخي المكريه تابع وقت امبراطورية بابل و آكادي وبابل وآشوري جي هبو لورجي كرد تابع 2000 سال بالدستي وانا مانن ويتالي جي كرد زورا وانا برن و بايتختا وانا نينا واجي استندن اوگرن ويتالي 1514 ده پفچونا چالدران چه بود ناف امبراطورية فارس و عثمانيا او جاره یکم بو پشتی وی پفچونه گو کردستان بو ده پرچد ناف امپراتوریا عثمانیا و امپراتوریا فارسا ده 1916 پرچپونا دوم یا کردستانی چه بو لگور پیمان سایکس پیکو ده ناف فرانسای و انگلیز و چاخی فرانسا و انگلیز وی هرمی خستبون بندستی خوده لگور پیمانا واب دزی و وی هرمی داو خوا پرچه کرن لوی چاخه کردستان ایجابو 4 پرچه مثلا ام دبیجن سرخطه بنخطه او خطات رینی هبو گو المانا آوا کربو او ببو سینورا ناتوریل دوغاله دناف باکور کردستانه و روجاوایا کردستانه
ام کارن ولو بیشن دایه مثلا خباتا گو کردانه دسبه بو پشتی هلوشاندنا شورش شیخ سعید 1925 گلک روشنبیر و ارستقراط کردا رویان هات روجاوا کردستانی یعنی روجاوا هاتو بو پرچکرن اجبر گو آنا گلک کس اتخوازم ور تکز بکم مخابن دیروکا خو خوشیک نزانن و جغرافیا خو خوشیک نزانن دبیجن روجاوا تونبو روجاوا با باکور چون خلک کرد باکور چون لورمان و ناوی روجاوا دکن اف تشتک شاشتیک و خیانت پر مزن دیروکا ملت کرد ولی دیدم گلی کسانده باوری هیه باوری هیه از خوازم پر زلال بکم پیمان اساکیز بکو 1916 چه بو او کردستان پرچکر یعنی روجاوا تونبانا و چاخه چما او پرچبون چه بو یک دو راسته باکور چون پشتی هلوشاندنا شیخ سعید 1925 و بینن 16 حتی 25 نه سال هیه چون ایدکی او کسی ما گو چون ایدکی هندک بونجی روشنبیر و ارستقراط کردا بون لور ل 1927 بیروده کوملا خویبون آوا کرن اف کوملا مبستاوی چبو مبستاوی گو آلیکاریا شورشا احسان نوری پاشا لچای آراراتی بکه بشتی او شورجی بسر نکت و هات سرتپکرن کسی خویبون روجاوای کردستان و لشامه و الحلب ایمان خباتا زمانی زمان چاند کلتور وانتشتا خبتین کومله خیرخوازی آوا کرن یک جوان کوملا جی کوملا خیرخوازی آلیکارین بلنگازین جزیره بو دوار زمان دیجی وک ونزانن جلادت بدرخان لور وک الف بایا کردی زمان لاتینی جی پیکانی و هاوار درخست و وکی دنجی کووار کردی درخستن هل بست پرخورد بود وی واریده جبر گو 1917 سوریا کدبن دسته فرنسا ده فرنسی هیدی خباتک آشیتیانه یا کرد قبول کرن ای روجاوای کردستانه و خویبونجی که ری لبر خویبونجی نگرتن جار نادگرتن وقتی گو سیاستا فرانسا ولد خواست لگور پیوندی و ای ناونتوی جانا اصلا دخست الپیشیا خباتا وان روشنبیر کردا بله دماش خون پولیتیکای فرانسیان دبینید تشتکی جدا دارد خینالی گت کن پرچه دیگه پاشی وکا کو اوت کن یک یعنی پولیتیکای جدا دمشین یعنی آرمانش لهولی پارچه درد که ولی ما هستش خونه ببیش راسته اف یعنی اوه گش مخابن یعنی او پرچه کرن اجبو لوجیکه یعنی اف ارکک دیروکیه و اخلاقیه سر فرانسا و انگلیزا گو آلیکاریا کرد بکن گو ولات کردا کردستان بیگ بکن ام وگرن دیروکا مثلا پشتی 27 اف خبات ای چالاکی نویسی و آلیکاریا مرواتی و پنابرتی و اف تشتانا چه بون سال 1930 دوان چخد ارتا سیهیده پروژه کابو فرانسیا خلق سوری خواستن گو بدن فرانسیا او بو گو سوریا به 5 دولت دولت بناوی لبنان دولت شام دولت حلب دولت علویه و دولت دروزه ال کسی خویبون و روشنبیر خویبون و چاخل بده که خواستن گو اتونومیک جبو روجاوای کردستان بستینن اتخوازم اف کسی گو آنات بیجن روجاوا تونه بو پشتی خلکی باکور و ببیسن اف کسانا وقتی گو روجاوا تونه با و چما اف کسانا وک مالا بدرخان و مالا حاجو آغا و سیدای جگرخوین وانا و چماش فرانسیا و اتونومیج روجاوای کردستان بخوازن از پر تکز دکم سرور از هیوی دارم اف کسانا ببهیسن دیروکا روجاوای کردستانی مخابن فرانسی قبول نکرن دولت لبنان قبول کرن و دولت سوریه وک مزانن وک یک بوی قبول دمی دولت لبنان جه سوریه وقت کردن فرانسیان آلیکاریت ولی بله کردیسا لوال دمینه راسته راسته خودی هرکم کو دیس یعنی کمپلیا نفنتوی پشتل کردادخ یعنی روجاوا هبو و هی لی کسی هنگ باکور هات نمنا بجنا لی از دیس تکز دکم اجبر گبراستی پر گوتنین چوتر گوتن حقی روجاوا آناده اجوان آناد بیجن یعنی روجاوا تونه یا روجاوا کسی باکور چونه لور یعنی شخور آوا کرنا و باجار آوا کرنا و
اف نراسته ندیروکیه وقت مگو هاگ راست بنا پیمانه سایکزبی کو ندبو پرچبونا کردستان yani ev dibin ji bakır hatine ve paşê ji ew derê jî dibêjin na ji wê derhatine jî wan derdxînin wekem bêjin mafê hemwelatiyê jî destê wan derdxînin em ê werin wan salan ji hezarên salên şestiyan yani tişek barkêj derdkeve holê yani ger dibêjin na ji wê derê hatine ne aydîne vê derê ne ew dibêjin na ji wê derê hatine yani tiştekî barkêj heye li holê em li ser wêkê jî baxin belim amst yani ev wek me got didux yani kirin wek dwarê dokûmentê tarîxî de wek peymana Saykizbî ko ve wek realîte got em jê dijîn û em dibînin berçavê xwe ev tiştê got dibêjin wilo ye di sala 1956 de cara yekem partîk siyasî li Rojavaya Kurdistanê tê ava kir li ser birêz Osman Sabrî êgo ji Bakurê Kurdistanê bû hem nivîskar hem tekoşer bû navê girîng ji Kurdanê belê û birêz Hemza Nûêran û birêz Hemîd Derwîş êgo ana sekreterê partiya me ya pêşverû ye ev hersî kesa sala 1956 partiya me bi navê Partiya Kurdên Demokratên Sûrî ava kirin 1956 ez dîsî dixwazim ew kesa bibihîsin yani vê dîroka xebata siyasî 1970 tabi pişgirtiya Dr. Nureddin Zaza siyasetmedarê herî zana û dûrbîn ji piştê bi pişgirtiya birêz Mam Celal Talabanî bi pişgirtiya Mala Bedirxan û Rewşen Bedirxan bi pişgirtiya kesê me ê Kurdê Îranê êgo wê demê li Şamê bûn evana giş pişgirtiya vê kesê kirin û bi pişgirtîk ruhî ji me Mustafa Barzanî jî kê vê partiyê 1956 çêkirin belê em dikarin bêjin tevgera hereketa siyasî ya Kurdên Sûriyeyê di van salan de 1956 wek yekemîn partîk siyasî belê Partiya Demokrat ya Kurdistana Sûrî wek destpêkê Partiya Kurdên Demokrata Sûrî bû wek destpêkê di 1957 de Kurdê me êgo ji Partiya Komûnîsta Sûrî ve qetiyan wek birêz Reşîd Hemû Mihemed Alî Xoca Şewket Henan Xelîl Mihemed evana jî bû endamên partiya me û wê çaxê kirin çardeh Zêranê 1957 îlana sereke û yekemîn îlan ji bo partiya siyasî Kurdî li Sûrî bi navê Partiya Demokratî Kurdî li Sûriya. Belê. Mamose veka vê mijarên li vekir birastî em ji ber ku ji bîr nekin dema ku didin berhev em bêjin Kurdên ku li welatên din dijîn ji xênî Sûrî dema didin berhev di têkoşînê de wek em bêjin van tevgerên siyasî de wek qesmayê wiha rexne dibin li ser em bêjin Kurdên Sûrî çima dibêjin yani hew qas dereng em bibêjin wek bûne yek partiyek li dor partiyê civyanê beriya vê yekê tune ye yani wisa hereketên piçûk bêjî tune yani heye em bibêjin li Sûriyê yani beriya partî yani hebû komelên civakî hebûn komelên alîkariya Belengaza hebû Partiya Komûnîsta Sûrî hebû Rewşenbîr hebûn gelek komelê hebû bes wek partîk siyasî programek siyasî ev cara yekem bû 1956 باوکی دیسیپلین programek siyasî û daxwazê Kurda wek daxwazê wek programek siyasî ev cara yekem bû 57 jî kê mesela Partiya Azadî hebû 58 de Seydayê Cegerxwîn vê partiyê re bû hat bû endamê partiya me helbestvanê mezin Seydayê Cegerxwîn ana gelek kesa navê Seydayê Cegerxwîn dibêjin lê nabêjin endamê vê partiyê bû yani bû zanebûn dibêjin bi rastî yani dibêjin mesela nivîskarek pir mezin rast çarek mezin rast dibê melle bû dibê endamê Partiya Komûnîsta Sûrî bûye lê nabin endamê Partiya Pêşverû ne tenê wilo jî berpirsiyarê partiya me ya pêşverû li hemû Ewropa bû heta mirnaxwe heta 1984 em vegerin warê yani rewşa siyasî li Sûriyeyê 1958 heta 1961 di nav Misr û Sûriye yek bûn çêbû jê gotin Cemhuriya Arabî a yekbûyî ew Cemhuriya Arabîya Mutehîde bi Arabî jêr dibêjin sê sala dibin seroketiya Cemal Abdülnasir serokê Misrê serokê her du dewleta bûn ji 1958 heta 1961
دشستو يكي هلوشي اف يكيتيا د مصر وعرب ناف مصر وعرب دا پر كرد تعدا خوارن دوی دميده هاتن گرتن هاتن زندان کرن اتخوازم دي سيلفر متقلق برنامج دوباره بكم ام براستي بارتيك بتشوفون لخباطه ماجي الجورا ما يعني باورم ديروك جيبي بدو خياني كنا خباتك مزنبو د سال 1958 وقتی گو یکبون ناو مصر و سوریا چه بو مصری هاتن به حوالی ما رونشتن و گوتن اجمره ام دخوازن پارتیا و لباکور کردستان بخبته جبر گو مثلا برز نوردین زازا سروکی پارتیا ما بو معدن بو جباکور کردستان بو برز عثمان صبری تا کوشر و نویسکار و هلبستوان ج باکور کردستان بو سیدای جگرخوین باکور کردستان بو وکیدن کسی دن اندامه دن ایمالا جمیل پاشا واناجی گشل شامه بون باکور کردستان بون جما خواستن گو عمل باکور کردستان بخبتن و ام خبتین اجی بلا خلقنا و کسی بتایبتی گو سر روجاوا دا خواهن زانبن دیروکا خبات سیاسی ج روجاوا چوا هات باکور کردستانه ها وک مگو ج دسپیکی خویبون هات ج باکور هات روجاوا کردستانه خباتا کردیانی ا کردیاتی ج باکور هات روجاوا کردستانه ليش بينجو حشتا إجا أم هاتن أدريا تابع دريا هوالو دوستو هوغرا إيجون لفردشيان خباتا ما هبو ده 1966 شستو دواده ببهره إحصاء چه بو سر هجماريا ملت سوري چه بو لقور بي إحصاء 120,000 كردي سوري بسبه